na someone the one can say pa beto ama Empress Gifty. Message say obe like Attention TV. Na wasanso a subscribe abaye channel no so. Ama ye na wasanso eja comment kama. Say nyira nim say na wotwe mu de Empress Gifty wanti asem de na agaga Empress mame a ye friend Evangelist and Agnes Anai mame utunu say okotemade a kwase edwom ho dia mame na nkasa wo hwe na oyobi a oye lovely woman mame no nani gine ho pa ne betwe camera de besi nanim o moye video kama mame o ka brofo akese a nti ye di agaga ato no ho so na te say no shaking mame de ne sunsum eta ne beyechi na wo hwe Gifty ne videos na say o ya agaga ensheda enim na after the relation of NDC4 ewini ye chire no Empress Gifty ne mame na no hododo na oda hospital na Gifty di anko wo hwe ne mu se anka ne mame benya ayarhwe na wabafie na wo matoa ne a wo mu ye nyina no so fofie anto atasa so ne ka se nyankopon no anode ma ono so ana sanje no nyankopon atonsa frɛ Evangelist Agnes Anan atonsa frɛ na sabre wa to ananom won se edu nti kwasia da we adwuntofo dodo na to anamo Gifty ho command ya kwa na Evangelist Dina Asamoah ka ho Papa Christy ka ho na Evangelist Dina Asamoah no akose na numu nsam o ka ne se wo chia Empress ye no twe ne gina nchen bisa ne se Empress say si a wo ma me yi no yifa na obe na Empress che no baby obe na che se baby Empress be no ho ahwe ho ne ye astrotef ho ho so sabe ho ne ye MPP for the NT Evangelist Dina Asamoah se wo ka kire ne se sa ho no de M1 because they see ano or the no akodo ya afafranto party nti won ko align ho na align money baby no fanye na sa ho ne pa de dia MPP for de be ma no my Evangelist Dina Asamoah awurade kasa wi a edi nkan no enkanyame kasa wi ano no nanso wonya nyankopon mu gidie se papa na kasa de nanso me won sem bia menso me ne beka Jesus nti da bia me kasa diye ba se be koso wo wabrabo me ejira wo so na mi nyankopon ne de a wo ye me ne se anamo bia me mekise metu no o ma mi hunu animu Jesus nti bra mi hunu ye no o ma me te ye no even a week before ye beto aba me ye 5 days dry ye te ha no na munim me ye 5 days dry water fasting ba mi break ye no ade a me hunu ya ne se ese ministry ho no wakotra obi fie na wuyi uniema firi ho ba bia omuyi wo uniema firi ho na chese wasa confirm ma bompa ya ade nanso ebren mu ye bra ono nyame de waka Izakia de woden sesa bai ba mi de mi hunu se na pese me de madwene besi suwa na amaso se de me pe na ma me di awre ho anka se awurade disappointment ma yeden majai nyameso ana majai MPP eno so de bi nsida so tiase ti na no me kosra Gifty adoye en Sunday na mkatre ne se maami Gifty o maami ye o baye ne he en wo se babia Dr. Aban eye na ye astotef no so en wo baye ne so na mse wo nya ne wo so astotef no wo nya ne so koma fafantom ema astotef na koye ne wo so wanto ama MPP nti kope wasase ya MPP 7 na preach o baye dan o baye wo so what you see mama no last one oni ni kuna do ye nyina se astotef no yo moto ma ba no ma no nko no omnya anima no enti brother ne ntiase se meme Dina Asamoah minchantro na Evangelist we eye won ya na say ye joke na say agro na udi that is o come ya akoni nyina ho nsem nyina wo uti ko miemi ansem mu Evangelist ko miemi ansem no ehwe ne Gifty so beka makra